Phan masapenin zaumta pasal ho in hubung upa chule phai bila nula pate kanglai chan khompi tenabon savin ehu hingpu pakai Jesu Krista minin Platinum Jubilee chibai kahin bolwe tuni pha na hin thado pang hin mangjing ingatin taipu pasal kapuvinin ga sei banga chun ki phatlam lin ta hi kanivin sinot PYF te hin hoi ta le kitup ta zanani ta sinot PYF te hichalaya ka khanglai chan khompi te PYF Phai Bial ten nehin kaunawa abitum ta zanini kho a Jubilee program ga ki manang phungta thei povin hicha hi mon chungchang ilawal sat thei na chung sat thei lo na chungchang a ka khang tha chan khompi te nula pa te loile gol te nang ho he them na tuni pha nen ka hung ta win hi je pakai pathin hi tu chungai thu piu lalpa phat zia kiti hin pathin phat zi kiti hin Krista a ka insung mi te ho Krista a ka loi ka gol te ka khanglai chan khompi te athak ta igel do ki diwa ka dei chu tuni pha na kum som sagi le kum nga Platinum Jubilee muthea hichimun pha phat pha ichan the ho e ho phat wang e ho to do wang elowale e ho til pha ibol wang wa hichini khole hichikum som sagila kum nga changa hilowa ama wang pakai phat wang pathin phat wanga hi hitabang nikho hichikum som sagila kum nga changa yumta zivin atha ata igel do kinwa hichi zonale hichik eho ibon chawa chunga aphat thenga e chan sawa pakai pathin hi ta zin pathin min ka thangwa kinin hizim tune hin themkhat sinot PYF te thasenga dinga ka hi to kisonin ka khangtha chan khompi te khanglai chan khompi te kaga he sa num chu tune hin sinot PYF te hin nasatakin hitabang kum som sigile kum nga Phai Bial khanglai te iga achan no ho he chule ngai lu na le sa lu na ni ta ni hin ko na he ka ki pa ovin hitabanga kin lo pi ta le phat ho iga achan na wa hin ilawal hitabang chan ge kum som sigile kum nga chan ge iga pha na wa hi nang ho ka khangtha chan khompi te ka khanglai chan khompi te nang ho zalahim sinot PYF te zong ka ki pa ovin nang ho zalahim sinot PYF te ka ki til khovin nang ho zalin sinot PYF te hin pathin ka thangwa ki ne ti hi ka khanglai chan khompi te avelin chuting la tha ten ka hin he sa ki nomin hi je themkhat ga ki sei sau vele tuni pha na PYF Bial Phai Bial te ten le Krista ka insung mi te ho zo si avela atha ata iga gel do ki diwa ka dei jo pakai tatsa khanin hitin sejin pastor lui khanin hitin an sejin hichan ge ipha zi naw helawala Bial hitam helawala hobung ko sanin hitabanga tusim iga nei thezi ho helawala hichi pha chan ge iga atun thezi ho zo se lamkai masaho panla nazal lamkai masaho pathin ta san nazal lamkai masaho taw nazal hi ti chun ei sei do pi win je Iza jo tuni pa na eho khang tha ho khang lai ho di set hin kui masa oi mo na thu hi po ni se hin la ipu pa teo thu hi sumil ta win ipu pa te win hi chi Phai Bial tam ai lo wala hu bung dinga ko san dinga taw na naman zina ho athisan azungo ai lo wa hi le a phat nei cha sunu abon an pi do zina hi sumil po te ti pa ga nge no min he tuni a kum som sigile kum nga change 75 years Platinum Jubilee iga man theina ho zongi lamkai masate pakai pathin ata sannaw lamkai masaten
tao na anaman zalwa tao na anapan zalwa cho hichikum som sagila kum nga changthea imiti iga agyal do ki divin kadizin ze hija cho hichalai muna Phai Bial PYF ahung ki pana ko na lamkai masacheng zalin zong pathin avelin kathangwa ki ni hizem hichi thilni le ka khanglai chan khompi te krista insung mi te ga ki kendo diwa ka de cho lamkai masahon pathin anata sandano e honong hitabang ta sanai idin de zingdivin krista insung mi te sinot PYF in ka hintim no mun ze ani na chu lamkai masaten chong china tiute ai lo wala tauna to thu a hin khole e ho e na lamkai bangwa su tu ni pha na ka khanglai chan khompi te krista ka nu ka pa te ka u te ho nang le ke jin zong taw na mang tumin hin khole pha ho hisi leiga ma pathin kin bolai pan na wahin taw na hi sumil pote taw na hi kilam kai sa jing de ti pa he tu ni pha na sinot PYF ten ka hin thuba no mu ka hin til kho ki no mu hise them khat ga ki sunel hen lang hi le Phai Bial PYF lamkai ho hin Phai Bial Phai district Phai gam kaya lamkai maso hi abitum ten ga kisele keilam ga kitile sungbung presbytery te dinga zong chule synod kachar hill tribe synod dinga zong he su mil hoi theilo hichlai muna ko na hichbel muna ko na lamkai masai pu pastor te ho laltin lam hin ahilawa hele pastor dang ho senior pastor hon abitum ta sungbung presbytery to seminong kasumil thei povin tunia he sinot PYF ta nga dinga ka hi je hichilam thu chuga sei dang kate hizong le ilam kai masoi pu pastor te hon nasata a hichlai bil hi in presbytery ho hi in sinot dinga apan la na ho zong hi a contribution ho hi tu ni pha na ka khang tha chan khom pi te ho krista ka in sung mi te ho isu umil ki lo divin pathin min ka hin nge no min je kachar hill tribe sinot PYF te hin hichlai muna PYF Phai Bial te he nasaten ka ki thangat pi win ka ki net pi jing win chule nang ho chunga ka ki pa jing veti pa he avelen ka hin he sa ki ninze tu jing ka pha na he e ki khop mo he nam pi taw ne ki khop kelo nam pi a ding ai pan la na wa a ki khop khom na ni hi win kana thupo pen jisu krista in sung mi te ho inam mi te sunga he a they are NC Hills Karbi Anglong hitam Assam sunga hilole Nagaland sunga Krista a insung mi te ho kama kana thupo pen se tu ne hin nang le ke hi Krista insung mi te sang lama Manipur lama insung mi te photo takhan ni ding thei po vin hise helo wala takhan ang ama ho ko minong iding thei po vin hise hizong le taw na a so pi le naw te hi pan pi jing de tu ni pha na insung mi te Krista a ka insung mi te kanam mi te avela iga kitim to ki naw hise hi Nguljalhun hi sinot PYF ta nga ding hin asay loading a hi na ti wa le nei ngai dam ki di ben jong ka hin ye enise tu ni pha na them khat ga ki sei saw be lang ga ki zok be le Manipur lam khu su tale e ho zong he asu ding ta sa hi oti hi ga agel lo ki tu tu hi nei ho hinguvin idamuvin lang khu imat itabangin boyang le ke bang ima cha ka ti po iti theilo ba he lam khu sang lama I in pi ho inam mi te ho su a hel e ho nga asu ding ta sa mi cho pha ding ta sa hi veti pa igel do ki du hizia chu e dom sang theiwa e tung sang theiwa ha chung nung pa pathin lam zo I bel du tu jing ka pha na ka khang tha chang khom pi te ka nam mi pi te ho avela pathin minin ka hin nge no min hize ka sei khi du ma le pathin mina ne ngai dom diu ka hin te min hize e chan chu ka phan man hitan tin tu ni pha na hitabanga kum som sa gile kum nga pakai pathinin aphat na e chan sa azalwa hichin ko het jing na chute nga hile PYF Phai Bial te chunga ka kipa na vet sa na zala kipa thilpe melsi na kahin nei no movin hichen dinga hi secretary pu professor Ramheu kahin ko ding hin lungsi ten Phai Bial lamkai khat pen in hin san pi divin kahin ye ni na may I request our secretary to hand over the gift as a token of our love and as a remembrance of this auspicious occasion. May I request him to handle the gift to our leader. Sen chu tan te ka pha man ka ki pa